ama sa pining Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tunong jong Vannoi Thusoh chum la chum ho ana be khom ki lo ite Vannoi mun chuma anaman singo kumsunga Halloween giti kumhei golno phat alhin to hlonin South Korean capital Seoul kopia hichikin kumhei anaman na wa wangsit na khota khat na hlungin hi Saturday ni kho zan kima Seoul kopia hichi golno anaman na wa stampede ti chu hut khatna kini chin to zia chun khangdong kumsom ni lai vel le golhing pannan mi zakhat le som nga le khat walin thina anatu vin hi South Korean File Department ho saidanin thina tu la chun gamdang tisu foreigner mi somlako apange ativin chule mi som guble nga wal hata ki sukha in anasayun hi thilso hi Seoul Kuki Itaewon district sunga su ahin gamsunga United States military base komcha ahinapana hichilai mun hi bars le club hozia min thangma mamun khatsu hi thilso umdol hi Halloween golno ma pangmi tampi ho chu hut khana mi pi kinon na hungoma nightlife area langkai chu anabo o ne hi kiti hicha kuna chu mi tampi ho chun thina atu u ne hi emergency worker hon ati ho le akisakho ho alho do le bui pina achi la pi u ne hi South Korean gamsunga dinga Halloween golno man naw hi COVID lockdown umzawapat kumthum nunga dinga akhat veina hinlai hi hichi zia chumi pitam di san hin alangkana police hon stampe ti ta lawa mi tamwal zia a hin bang ta avet sui zolo naw chunga minamu ho saidanin zan ahong so chana golno ma pang mi pi ho su husal he zenga chule humal le zengowin asayun chule thil su chu local time zan kemnidan som le minute som ni vela su hi ativin hi hinla thilsu chunga hin epg penham ti het thei ahinai pon khol chilna chi ha pijing na lai vin hi Horn of Africa ti ki he Somalian capital Mogadishu khupia galgu bolhon bommang cha buluna ananei ziun mi tampin thina to on zawal anamachangun hi thilso hi Somalia kopi sunga kailhang lam kika umna laita galgu bolhon kalnia bom ana poza sa uwa chule thal hana zong ananei ziuwa mi tampin thina atu na chunga mi jathum walin zong gisu khana ananeyo anhi Somalian president pun thina to hi kalbe analydingin anasein hi kalni la amasapin pa chu lamka laita Education Minister pu in mun kom cha pu ke nahin ani na chu thinale kisukha na nei ho thoding ambulance hung laita ahin ichichung chuna chun amuna kiti mi pi hola chun ngai khamna lova thal kap khumna anei kino hi giti hichi bompu ke tenisia mi tampin thina manna atu naw chunga avela in lo tampi zong asusin hi chule hopi chung vuma mai hu ani ki tung lewin hi kiti thilsu chungchang hin koima loin ki phon na anei pon hinla Somalian president Hassan Sheikh Mohammed in thilsu chung hin galgu bol al sabab loi ngo na ani zin hi alanghna al sabab galgu bol hon milham thigam na buluna kinai na hi amho bol ahidan anom povin hi he thei khat chu jihadis galgu bol ho hin kumsot piapet gamdang tisu foreigner kon ki thupi na noya tua vai homo he dei lo na su lu na dinga gali ahin bol jingu chu anahi tu chung bulu namun jong hi achi sa kumsang ni somle sege October ni sim somle linia trucklin ta khat chunga bom anapo ke sa uwa anabulu namun mamau chu hi ichi thil su hajang chu mi him zangale somle ni inthina anatu wa chule janile som ko wal anamachang saw na hi geldo thei khat chu al sabab galgu bol ho hi achi sa kumsang ni som lakhat kuma chu African Union sipaiten Mogadishu khupia pa na hi anakap do asaw na hitan hinla gamsung khupi lailung
ho pamlang gamgi lama pa na pansawa thanai na khata nei jing na layo chu hi hilai mu na pa na chu Somalian government monpi military base sule kopi sunga mi pi tam numun ho hi buluna hin chilha pi jing na layo hi tu kumsung agas lasung zinga zong Mogadishu khopia hat hotel munchu nidan somthum walu na bomle thal mangcha a bulu na zong ananei uwa hi cha chu mi somni lekhat wal anaka bli uwa chule mi zakhat le somna segi walin kisu kha na ananei on hi to president Hassan Sheikh Mohammed hi mei la al hendo an hiya agas la sunga ki bulu na zia galgu bolho chunga hi na sata a don budding pula te dinga ki tipna ananei multinational force hon operation achilha pijing wangwa al sabab te hin lol hingta government hi ado jing theina layo hi achi sa phana zong United States in zong al sabab te hi terrorist loi khat hi al qaeda ba kai khat hi tia asimo kiloi khom na khat zong chu hi an hi tu din muna hi Somalia gam zong hi akinai pi gam dang ho panga gam sung kumli hingset ni chang sat ja gam sung zo se gogama kil hading din muna om lai ta so hin alangkhana galgu bol hon asu boi jingam khat zong hikin hi chule Somalia vai hom te hi ichi galgu bol ho to idin te le gamsung ne le cha la sam no ho ke mai tu pidinga la samjing khat chu hi zia aphat sia galgu bol ho hin alim chang chu ala jing naw gam chu hi do a hi Hagit zen lut nungin Russia le Ukraine ki ka akidawna malam phatna amano di nai po nahi Ukraine gamsunga kidaw nahi nikho chi chanin kidaw dan alam dang chi chi nahi tu tha ki buludan amasapinin Ukraine hanglam kaya Crimea gam ho ma Sevastopol kongkai monchu Ukraine ten drone alom apheng changa mangchan buluna anene yovin nahi Ukraine ten drone tampi hwa chu khut khana hi chilai mon chu buluna anene yo hi kiti hinla agreement a Russian thnai ten drone ho zo si chu Moscow Black Sea Fleet ho chun anaka phla su hilwin asayo nahi chule gamsunga governor pun khopi sunga infrastructure ho khat cha sit na anei pui anati nahi ichi thil su to kimet chun Crimea to kinai lamcha Russia te navy konglin zong ichi drone buluna ji chun ana C-18 Russian for Defense Ministry akun phundo anhi ichi thil so to kimanin Ukraine te buluna chu United Kingdom in akithupi ahi tin Russia in ngona ananai na bana buluna hi terrorist attack hi ativ nahi hethai khat chu Sevastopol mun hi Russia tia dinga mun poimo ta khat nahi na bana navy te Black Sea Fleet adinga headquarter mun khat zong hi ahi Ukraine te hin achi sa thama salama zong buluna ananai saw an hiya atha counter offensive achil ha piu to hlona gamkai honung la zote ni dinga atha bia drone attack bol khum nahi anei kinun akisei nahi Hamasalama Nord Stream 1, Nord Stream 2 gas pipeline kibuluna kipuza sa na chunga Russia into ta intil so chu United Kingdom ngo na anizin hi Russian Defense Ministry in aphondo dung zuin British Navy personnel hon pipeline chu buluna aneiwa aseina chungawa Moscow in jangke in NATO kiloi khom na alam kailin loi United Kingdom hin Russian infrastructure ho hi buluna aneiwa adia United Kingdom palai hon panpina kithupina sule ato do na kisana zong panalaon asayo nahi hinla ngo na chunga hin Russian Defense Ministry a kun thupundo na anena wahin proof apo do imacha ampo nahi ichi thu to kimen in United Kingdom Defense Ministry in ngo na ho hi bullebal nei lo dan di lo ta Ukraine gam buluna anei naw nung chon ta sanga Russian Defense Ministry thupundo hin adi lo bia kingo tu na
lama asan dano vet sa na hin gamsunga ki holim na bulthu thusim anei ho su gampam western gamlang thu hi poi anati hilin hi billionaire minthang le Tesla company nei pa Elon Musk in Vannoi social media platform apps Twitter an so do to kilona lamkai het thei ta ta lelha na anei na pa na 2000 Twitter noya na tong ho su chil peilha na ding agong pankita na hi hinla hi chi akil ha do ding hi iza chanham ti wang het thei hinai pon ahong long ding November ni sim khat masanga hi chikin chu chil heding a hi ekiti het thei khat chu chi sa Thursday ni khwa chu dangka $44 million lu na Twitter la na chu anei ahin Twitter company hin na tong employee sang sigile zanga vel anei ahi Thusoh panapa na sin chen ngai ho zo se achung chi wa gi pagi panaw khet ko be Thusoh thai mukit ka ovin na bonon mangpha le chibe